Fatalo Tilon Saya, Fatal Fatule, Nefuoli, the Tulu, Telefo, moderator Samoa, Yokilan in 8 to more, Taimur 5 hour Kali, Sia, the Soino, Titulunga Fatapo, Ingam Soy for Malorino, Tungate Okilan Soke. The Punita sang a 2 for 4, Modifitonga more, the Tula for the Tofa office, it's in Samoa, Silla, Talong of Fiala, all the black ferns, Mortano Fito, the Alona Luma, the Wallarus, Australia Fafomaya. O fa fenga inga le kale sia fa pot putonga ke sian sama o stepune lunga ni sui au tu I vanga tau I soi fo malo loina fa fenga inga pe ona yai le fa se auto ina Reverend Elder Victor Powesi ma le kale sia fa pot tonga ke sian sama mangeri sai wo umio vina ile lango mo tonga talo kele ai fa picture le vai tema di pisiol covid dis mariva sound like Reverend Powesi o 5L on sui ta o tele mo vanga tau I soi fo malo loina o ia ta wai o le na ni ta whaalenganga ai o ne tau tua mo tau tele e bete sili atu na popole o latu tangata ma e kale sia e tau tua ni no whanga to manga tau tele mo whamtalanga mo mai ai e sili ama le fast fulu ia whai au e kale sia whapo tonga kere sian samu o ngā ruru e whatasi mana soi fua malolo ina Pasifika mo ripo e vaino lu I tau soi fua malolo ina taua I tangata o kirani sauke o le ngā luenga so whatasi lalo le fua le project of faith e whakasa po se sei o tau la I le malosi o whatua tuanga o 5 au ina ia mutino ai le maua e tangata lau tele ia whaamtalanga tāwhea ngai mo le tau si o soi fua mara roina o lo tau la I vaenga pe o pui puinga vau yanga whalau telenga ma le amataino fuafuanga forward te di vavi whaalawe whaananati le Pasifika le Pacific Emergency Response Plan ma stasio sini au tu o le tau la inga I le pola kalame o le wha talanoina ma fo ia papapuni tau singo soi fo maloloina o lo whenga I malito tele kata o papapuni inga ngana tu mau matanga talo tele wha fitau li tu tupe o masa ni o na pona tia ele sao fia I tau tua tar whenga I soi fo maloloina o le fau tua sini au Pasifika mo le puipuinga National Pacific Brazila tuitua ai wha maninoina le tau o tele o le ngāru so fatasi ma ia ta wai o le ngāru so fatasi mata o e kale sia e la tu te mautino ai le malama I le se sengo tau tua so I fo maloloina ale Pasifika ma le malo ma ia maua e tangata Pasifika I tau singa e la tau te mana mea o le whaanga o ingo whaatino ngā ne malo mo le maenga whaapitoa leo te kengi e fōringa mai o koso lolo mai le ialo ia fōi o le talina e wilawa I tau tinonga o le a whaatamo ina mai le amatanga o le masina a whailo ai le leitio le News Talks there be o le maenga whaapitoa leo e ngawhai makengi a le National Gang Unit e pero sa pisa ai le minister leo Mark Mitchell o le a vea New Zealand manu whanga I le fia ia I sui o kengi o lo ia pele se tūlanga o whiutana inga ai urua vai aso o tea le taimi sa tu e whaavai ai I kustu singa o lo umia e lele I tio I lalo le tūla whono whaamtalanga lo ia o lo whailo ai whaamtalanga I winga I le whawhainga lo ngai no tingata a la oa tupe whaalu whatau tonga mawala e whaakino ai o lo ia pea I se tūlanga o a fuafuanga talu mai le sa sumalili mo uni ai toi o ni nai aso a mata whaata mo ele vaenga whapitoa ma whaamatalaga e winga I tūlanga o a fuafuanga e ai ele o foina e bena whaali ai le sui whaatonu o le vaenga mo kengia le National Gang Unit Darryl Smith e whapea o ia whaamatalaga ele o umiaina le te mina e ulawa I le whaali tonu ai o lo tama mau pele le Minister Mitchell o le vaenga whapitoa sa alo I ona whaavaina I le aso mo i ulai o le a whaatamoe e bena sa polo misiai ina ufongaina I le o ngā toro me mai ta wai o lo whawo perfect na inga leo ma le whainga luenga I le vaenga muli o le walo whatinonga ma mana onga o whatupenga tanga te ngā ruru ei ma tumai o se sui o leo sa e whaalia o ava noa tau o pūlenga o mai ona whiwhia e peona te ia le sui whatonu ai o isi ngā luenga whao popo le a fuafoina e whawaina ma whisuia ingo ngā luenga o le a whaia ini nai vai aso o rumanai mai o Wellington e o te apuni ai le whaamalama mo tālo sanga tūwhawhonga le whaitau mo le tūla whono te whaofi mo Sitsen Samoa. Ua tūlala ta nei I se tūlanga whaono o veai ma tūla whono tā mau le mai ai o whiutana inga sa whai ma tangata lau tele. I lea tūla whono al whaipula le pātia le Greenstown nau tiono mo le toe whaafo I Sitsen o tangata Samoa sa avesea le tūla whono Sitsen Samoa I sifo awhi I salau malilua. Lea tūla whono tau whaofi o le a whatanga I Sitsen I New Zealand I le tusa o le tolu afe o tangata Samoa o soifua mai pea. O le talavou I la tau o lo ia I le soifua
fitsumali lima to sanga le matua pitai o la to suli po ila to punga mai o le ale talia le ave mo sitseni ni sila lalo le to la fondo e au fi tal sanga tu fonga ye tal sanga pari me mo sa mo tu le pasa ile le maria le ngoi o kilani le sa ia fari ia fingo fi aku no mai o no tanga to sa mo Seiuli nei lo le mai ni sila wala to tilo nei el komiti filia o parlamento ia le tu la foto to faofi ma foi ei foutuanga fa vai lungo tal sanga tanga talo tele sa foi na to tanga pasika o le ngata ilungo video me o kilani sotenei ai o tanga sa ia le parlamento Wellington o fai tonga luo le tu la foto to o faia ya o ke topa na fa vitei le parlamento di sila Christopher Luxon ia le presidente o America Joe Biden tani malo ia ti mai si sui o tu no pa anga fa tunga le NATO e tu sai mo se po fia sai ai Katala no Luxon le presidente per sai fa lo no fia tele ia ni sila au ia tu fono tanga le NATO Washington DC sa no foi Luxon ista ta yo tu no le NATO au fia mal presidente o Ukraine Volodymyr Zelensky se l'auto su un milione tala o fa lo ni sila sani ia Ukraine au fa wo le to Russia au fia mar fu 1 milione tala sa for full and vasone o Biden au vemos o presidente Barack Obama ta ia se mai ni sila nei ruas moleno le sa tau au ia sui o le All Blacks le vai taimi Jerome Kaino but Charlie from wina ia le ofu la kapi o le All Blacks no mera se for lima o le ministro vai fa foni sila va zamane Winston Peters o le malanga i kore so te mai apani le so sama to te liu mai le stona ele na vai aso e se fa mtala tu sia sa fari e Peters e fi tele ni sila so tanga ma fana to e fai umi mani e tulu lua fa te sai ma Australia mari sila kore so te mai apani o sui o kulupo le Indo-Pacific fa o le IB4 o pa anga fai tulang ia fa rap tonga le NATO fali e Peters o na nasi singa e au fi ai ma le Hawaii i le fono tanga tai o le Pasifika le usi e Tokyo e apani. E raru talonga le tamate talo huka le awa le matatu ya Atlanta lolo hea wa ia nei se fasolonga le mawasa no roi talonga fa vau malo mo le awa tamate le Black Ferns lea no filiele no fole o fale o leo mo le talonga mo mori po le O'Reilly Cup mo le Wallows Australia Brisbane e le sa o le tamate kapiteni mo le numero se fulu roa Hedemont o sifilo ngā tono le leine tua. O le awa toe au fiese vai ngō fōringa masanyai. O le whaia o ngā Black Ferns, Alan Bunting, o whaia nei nai swinga mo le ausa manu malo mai. I le talonga whai tau dia mo le po le O'Reilly Cup. Le o toe no whai nei le nei tua le vasa tase mane mo le istau sanga. O le tini talo lo ngā tono le leine tua mo ni ka tango ai. O toe te liu mai nei le au mo le talonga whai tau dia mo telu mai le rasu man valu. E biona ave i eri wha malo Bunting. Mo le toe fifilia. Pale Bunting, o le au sauni mo le au Australia le wato tole la tu tulunga e manu malo. O le au la le Black Ferns o Fitflia, Chris Vilico, Georgia Ponsonby, Tanya Kaloni Valley, Mayaka Wana Kaulani Roos, Alana Bremner, Liana Mikaeli Tu, Leila Saye, Kaipo Olsen Baker, Maya Joseph, Hannah King, Caitlin Vahakolo, Luhe Demant, Longai Pulotu Le Mapuate Silver Brunt, Rupi Tui, Marine Holmes Falolo, Atlanta Lulu Hair, Pip Love, Amy Rule, Josie Bremner, Lucy Jenkins, Iritana Hohaya, Monica Tangwai, Mamirangi Paul. Ona man Samoa Italia le Vastuai o se etoi nei le o le tunu ilunga sturanga taxi fatulangana o le rolangi mapasi Georgia. Le sa fai ina ia fiti i le tulanga se fulma tolu. Sa mo usau ni tune mo la talong fai te uri me se pani al malai le pe paki sa mo fiti. O te se ilunga au se fulu pe te lunga mo stai mo tonga. Ala ata alo ma Italia le o nei i tonga. O mata Christian Crichton sam tuai pupula mo te toa ina ua vaailu na usola titia Stephen Crichton. O mo moi polo. Ana fa pela se la kapi tua fale. O le aia matua i wha toa na ia poina i tinga ina pitai. O le kālonga le awa New South Wales e ma le awa le St. Mary's Saint. E matua i wha tapua i wha turungo tu la whanu. Aua, nei, la vea, seisi. O le uso matua o le sui o le tō Samoa ia Christians a wala ulia o se sui o le awa St. Mary's Saint. Mo le tālonga ma le Blues e kusosoania i alatu tāpen pinanga. Mo le tālonga whaste telo na tūru ma Queensland i la surulo le nāwai. Asolo nuinga o ni pue te tele ele italiana
Falia Christian saya ni na kemi sama na o tua ai poelo no so le ke pitai ele ma fai faia e ula vai le tu se fa mau mau malita alo no so ai a Christian o se tamata alo la kapili ki le foi o le wingi to su fata alo sa ta alo ai mor kala po Penrith ma Canterbury mai le lua fe lu fu valu a mo le lua su mal valu lu fu la lu fu lua ai le fa se i tu ma ta alo le kala po le Saints mo le ta mo sanga kala po le tolu o ia mata nei mani mimita a o anga ile te alo no so le titi isela sanga maulunga ma ve ai musi tasi fitu pulo le NRL ma le Bulldogs ile tau sanga nei ma sana te alo mata ina mo toasa bo o le tamata te alo tenisi Jasmine Paulini sa man malo te alo ngai lo ai le tangate au sila so anga champine polesi semi final e o fa mawina nei o se talo ngapito sili hatu leo na umili teimi sa whaiai le talaanga le tamar sanga le tu pao ta mai tai le tamar sanga tenisi ale Wimbledon. Anu mano Paulini e a dona Veki ile ono a lua ile ono seti ono le fa fitu le ono ile talo ngai lua i tu lama le 5 minutos a 5 minutos sa whaiai ile ma vea ana le la te meni sila. Ala fetau ine la ia Paulini mani tamai ta isa manu malo le Champagne French Open pa Bora Krejcikova. La fatu ilalo e Krejcikova ia le Champagne le Wimbledon o Rafa ma le fulua Elena Rybakina i le isi semi-final tolu leono ono le tolu ma le ono le fa ma le talonga le bansa mo All Blacks tala nal ne yasa mo stia tanga tala kele uma so i foi a morning nei tami